kugira ngo twinjire mu cyegeranyo cyacu neza. Reka dutangire gutya. Hira yawe na amani litwa na inshambo naheshimika. Ibyo mu burasirazuba bwa Kongo birashoboka ko bagaterera nzamba nka kamwe ka nyina wa nzamba. M23 irakora iyo bwabaga ngo irushaho kwiyubaka, Kinshasa ikajya Washington gusaba ubufasha bwa gisirikare. None ubwo amaherezo y'iyi ntambara ni ayahe? Reka turebe iby'abahanga muri siyansi na politiki, amateka n'intambara n'abakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo babivugaho. Ariko niba aribwo bwa mbere igeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze reba ndetse subscribe, ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene. Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'uruhande rwa leta yongeye kuvugwa cyane mu mpera z'iki cyumweru gishize muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Mu gihe hari imihati yo gushaka amahoro, hari n'ibimenyetso ko intambara ishobora gukomeza nk'uko inzobere zibivuga. Mu kwezi gushize hashyizweho abahuza batatu, aribo Uhuru Kenyatta wa Kenya, Olusegun Obasanjo na Hailemariam Desalegn, ngo bafashe gushaka amahoro biciye mu biganiro, ariko imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike cyane. Ibinyamakuru byandikira muri Kongo byemeza ko nyuma y'imirwano yo ku cyumweru, umutwe wa M23 wafashe agace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi hafi y'imbibi hana na teritwari ya Walikale muri Kivu ya ruguru. Imirwano yatumye abaturage ibihumbi bava mu byabo. Nanone muri Kivu y'epfo naho havuze imirwano mu bice bya teritwari ya Walungu hagati y'impande zombi. Timothy Jaoro, umwarimu wa siyansi politiki muri kaminuza yo muri Kenya na Tanzania, avuga ko ibimenyetso biriho byerekana ko amakimbirane muri Kongo atarimo kugana ku gisubizo, ahubwo ko birimo bitanga ishusho mbi. Amakuru avuga ko umutwe wa M23 Kinshasa na ONU bemeza ko ufashwa n'u Rwanda muri iki gihe mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza abo yafatiye ku rugamba n'abayiyunzeho no gukomeza igisirikare cyawo. Ariko leta y'u Rwanda igahakana ibi birego, ivuga ko nta hihuriye n'ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'iki cyumweru, umutwe w'inyeshyamba za Front Commune de la Resistance FCR zari mu ihuriro rya Wazalendo rifasha ingabo za FARDC watangaje ko wiyinze kuri AFC M23 mu rugamba irimo, ibyemejwe kandi n'umuvugizi wa M23. Ku rundi ruhande, leta ya Kinshasa yatangaje gahunda yo kongera imbaraga mu gisirikare ku buryo bw'amafaranga n'intwaro. Leta ya Kongo kandi yegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyisaba ubufasha mu ntambara irimo n'inyeshyamba zigenzura 10% by'ubutaka bwa Kongo yose nk'uko Kinshasa ibivuga. Mu mpera z'ukwezi gushize, Kinshasa yasabye Amerika ko yaza gushora imari mu gihugu gifite hejuru ya tiriyari 24 z'amadolari z'amabuye y'agaciro akomeye kandi atarakorwaho. Amabuye y'ingenzi mu gisirikare, ikoranabuhanga n'ingufu, nk'uko biri mu ibaruwa yashyizwe hanze n'uruhande rwa leta ya Kinshasa rwandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi baruwa isaba ko Perezida Trump ubwe yaboneka mu biganiro by'iyo mikoranire, kandi ko inama hagati ya Perezida Trump na Perezida Tshisekedi yaba ari ingenzi mu kugera kuri ubwo bufatanye. Muri ubwo bufatanye, leta ya Kinshasa irifuza guha kampani zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba ubufatanye mu bya gisirikare harimo gutoza n'ibikoresho ku ngabo za leta ya Kongo. Leta ya Washington yatangaje ko ifunguye gukorana na leta ya Kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangarije ibiro ntaramakuru Reuters. Timothy Oro, wa mwarimu muri kaminuza ya Kenya na Tanzania, yabwiye ikinyamakuru cya BBC ko imihate yo kugera ku mahoro ibangamiwe n'ibikorwa by'impande zombi bikomeza kuganisha ku ntambara. Yagize ati: iyo urebye uburyo M23 irimo kwiyubaka, ukareba uburyo leta ya Kinshasa nayo irimo gushaka imbaraga, ubona ko atari ibimenyetso byiza ko amakimbirane arimo kugana ku gisubizo. Uyu mwarimu wa siyansi politiki muri kaminuza ya Tanzania na Kenya yakomeje avuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bwagaragaje ko bufite inyota yo gushakira inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bwazibona hose ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Yongeye ati: nta kabuza ko Kongo irimo kureshya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko izi neza icyo Trump ashaka, kandi Amerika niramukije muri Kongo ntabwo izaza nk'umuhuza w'amahoro, ahubwo izaza nk'umunyembaraga uze gushaka inyungu ze nawe agatanga ikiguzi yasabwe. None umuti w'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizava Washington cyangwa Paris? Igisubizo nyakuri ni oya.
Amabuye y'agaciro ya Kongo akurura kampani nyinshi zo mu bihugu biteye imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kuko ari nazo ziyakoresha mu gutunganya ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga, kuva kuri za mudasobwa, telefone, intwaro, imodoka, yewe no kugera ku byogajuru. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ngo rugamije kwigarurira ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukungahaye ibirombe by'amabuye y'agaciro ataboneka henshi kandi akenewe na kampani zikomeye ku isi. Asubiza kuri ingingo yo gukorana kwa Amerika na Kongo, umuvugizi wa Tshisekedi yanditse ku rubuga rwa X ko yatumiye kampani yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igura ibikoresho by'ibanze mu Rwanda. Kubu ngo bari gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kureka kubigura n'u Rwanda ruba rwabisabiye muri Kongo ngo bakabigurana ba nyirabyo, ariko u Rwanda ruvuga ko amabuye y'agaciro ya Kongo atari yo ntandaro y'amakimbirane muri Kongo kandi ko nta naho bihuriye nabyo, kandi ko ngo abacukura n'abayabonamo inyungu ari izo kampani zo mu burengerazuba bw'isi. U Rwanda kandi ruhakana gufasha umutwe wa M23 no gusahura ubutunzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri uyu mutwe. Timo Oro, wa mwarimu muri kaminuza ya Tanzania na Kenya muri siyansi na politiki, abona ko amakimbirane yo muri Kongo umuti wayo uzava muri Afurika nta handi uzava, naho ibyo kujya muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bubiligi n'ahandi, aho ngaho nta gisubizo kizavamo. Kandi ibyo guhora bashinja u Rwanda ko ari rwo rufasha umutwe wa M23 akaba ariyo ntandaro y'ibibazo byo muri Kongo, ibyo ntibikwiye. Ahubwo abanyekongo bakwiye kwicara hamwe bakareba igisubizo gishobora gutanga umuti urambye w'iki kibazo kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mwarimu Timo Oro yakomeje agira ati, birakwiye ko impande zishyamiranye zibona neza ko umuhato w'ibihugu by'akarere n'imiryango ya SADC na EAC ari ushobora kugeza ku gisubizo kirambye. Umuti w'iki kibazo ntuzava i Washington cyangwa i Paris. Yongeraho ko ikibazo cya Kongo kimwe n'ibindi bibazo biri muri Sudani bishobora gukemuka twebwe nk'abanyafurika tugiriranye icyizere, twumva abahuza n'inararibonye za hano ku mugabane wacu. Nguko uko umuhanga muri siyansi na politiki akaba umwarimu muri kaminuza ya Kenya na Tanzania abibona, ukabona abanyafurika bashobora kwikemura ibibazo, ndetse n'uko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kubona umuti urambye kandi bigahita biceceka burundu. Hari icyo wifuza ko twazakubwiraho, kitwandikiye muri comment. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze ureba ahantu handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.